Drugi igralci, čakaj, ti bom trolo. Kaki Kak save. Kaj bo s tabo? In dobrodošli v še enem videu. Danes smo na Mindplexu in danes je z nami... Mr. Memes 666. Imaš kaj zapovedati? Ja, rojen sem 2006. Rad igram Roblox in danes delam koleb. Ja. In posudite se na moj kanal. Ok, jaz sem zdaj v igrici. Ok, a gremo probati tak tryhard, da zmagamo, ali se gremo sam zabavati z drugimi? Bomo videla, mogoče bo prva igra malo tako se zabavala. Tole prvo igro se ne zabavamo. Ja, a greva teamat. Ne bom teamu solo, ker nočem biti banan. Bom pa trolo druge igralce, čakaj, ti bom trolo. Kak save. Kaj bo s tabo? Sosed je padel dol. Hej, prijatelj. Ja. Pobegam hoče. Ne bom mu dovolil tega. Cigančki. Le to, kako me ne moral jet. Jaz tle probam narediti, pač tale double bridge, da me ne bi dol vrgel. Oh, fuck me. Me je že opazil, oh shit, ne. Ker veš, jaz imam tle na kontrolu špiram, pa če je preveč... O ne, ima boljšo sobo, kaj je. No, daj teb ga, no! Če noče ga teb... Ok, ne skrbi, gospod, zmagal bom zate. Ja, jaz sem, meni ne moreš vedeti, le, evo ga. Gremo, pazi! Zombie Guardian je za tabo. Ok, ja, on je zelo dober. Ja, fuck. V naslednji igri. Jaz sem mislil, sem padel še dol z mape. Mi bomo zdaj z Mr. Memes bomo dva tryharda, pa bomo probali zmagati. Ja. Še tega že vidim tamle za mene. A sto ti sam? Mogoče sem sam jaz. Ne, nis. A ti imaš texture pack kak? A uporabljaš kak texture pack, tak FPS? Ja, imam mega shaders, sam zdaj jih nimam gor. Tak na texture pack prav. Včasih sem imel plastik, sam zdaj ne več, ne upravljam pač. In če splet. Olega, jaz grem tega playerja ubit, ko je, ko mu ful lega telefon, ker je mali froc. Da ne bi timu. Mene? Jep. Ne, želim ga trepat. On ima ful da... Čakaj, kaj pa če ga jaz grem ubit? Alo, jaz sem tukaj gor na tabo, okej? Jaz sem na tabo. Tukaj, čakaj, dol ga bom vrgel. Ne, fuck! O moj bog, ne. Try hard mode. Ne, dol me je vrgel! Pri meni je isto. To je, jaz imam full fajn pickaxe, iron pickaxe, pa te take stvari. Iron pickaxe, pa si lahko diamond armor narediš. Mislim, če to majnaš, jaz ne bom. En me je rašil. En je padel dol. En me je rašil, pa je padel dol. O ne, hackuje! Hacker je bil. A si videl, kot je napisal? A si ti srdeč napisal, ne? Ja, vidim, ja. Mindplex, cheat me. Ne, jaz nimam užganega tega, pač vse imam audio, vse lahko tudi vse, lahko pač vse posnamem, sam ne, sam si ne želim. Ej, a ni boljš tale Iron Sword, ka pa tale Golden? Jaz pa trolam enega, zataknil sem ga noter, zdaj pa ne bom prišel. Ej, takore, bežite. Za tele PC gamerje. Ok, ker takore je kar izginila, prav? Kaj jaz ga grem še zmerno biti. Ja, čist prav mi je prišlo. Shit, ena kokoš je bila. Tryhard. Fuck, veš, ko sem se ustrašil, da ne kokoši. Da ne bogi kokoši sem se ustrašil. Yes, daj! Shit, prihajam. Sam najprej si moraš... Fuck, je me raša! Kar zgleda, da Skywars ni za naju. Ja, vem, ja, mi da se totalna nuba. Ti tudi. A sem jaz, kaj sem jaz? Yes, boy!
Kaj bi jaz bil? A bi bil? Ne, jaz sem, Sem lahko? ja, hajder sem. Jokonotomorf. Hajder si, okej. Veš, kaj bom bil jaz? Jaz bom bil kocka. Hej bom bil. Ga skricam. Da pa se ne bom premikal, pa bom streljal druge. It's double XP weekend. A se premikaš? Če se jaz premikam. Ne, jaz sem čisto mir. Ok. Moj recording je zdaj le 60 fps mi piše. To je lepo. No ja, meni je zagotovo okoli 30. Jaz grem še bližje, jaz hočem biti TNT. Zakaj se nič ne premikajo? Veš, kaj bil... Ne vem, kje so hunterji. Izgleda, da so za eno steno tle pri Ja, meni. serija, čakaj, jaz si grem okoli pogledat, okej? Jaz sem TNT koska. Ne. A so AFK? Jaz sem se še zdaj razkril. So AFK playeri. Ne, premikajo se. A so? Premikajo se. Pazi se zdaj. Jaz sem čist zraven njih, jaz sem TNT kocka, tukaj za gradom. Jaz sem pa tle tudi TNT kocka. Sam se ne premikam, pač malo prej sem se premaknil. Entertainment človek. Sej, veš, koliko sem se že zdaj premaknil. Parkrat sem že zadev kazga hunterja. Jaz pa ne morem, ker lahko gledam samo steno. Upam, da se kjerkam drugam premakne, pa ni samo za tisto steno. Ne, noče, da se premakne, ker če ne bom zmagal, ne. Le, vsi quitajo, čakaj. Jaz si grem od blizu pogledat. Hunterja. Jaz ubijam enega hunterja. Au, ne, vseko me je, najdu me je, help. Ne vem, jaz sem za tebe, jaz sem bil skozi za tebe. Zmagali smo, yes, hajderji so zmagali. Ej, GG, alo, get wrecked. jaz- Kaj si ti, hunter? ti si... Ne, jaz sem tale blok. Tale blok, Ta mapa je ja, meni zelo dobra. hajder. Veš kaj, jaz bom bil torta. A ne, saj sem že torta, okej. Pol pa grem na eno polico nekje. Zraven te torte. Ne morem iti tja, res ne. Kam ne grem? Kje bi bil dober plat za torto? Okej. O ne, meni se zdi, da me je napadel. Kje se ti skrivaš? Jaz sem tukaj, kjer so hunterji, tako ful blizu sem. Ne vidijo me. Moj bog, dej no. Ko mi začel sem, pa so mi že najdel. To sem jaz. Ne, co si ti, stran pojdi. Ne, jaz nisem, jaz sem blok bil za tebe. Kak dober escape je, kaj sem ti zdajle pobegnil. Men? Jep. Te me ne moreš opaziti, jaz te pa vidim. Zadev sem te. Že spet sem te. Od tuk daleč stran. Že spet. A si še tukaj? Ja. Jaz te skozi zadevam, bom sploh ne opaziš. Tam na eno gold armor je opaziti sem ob njega. Ti si en TNT blok. Nisem. Kako si lahko tako hiter? Ena punca je na meni. O moj bog. Ena punca na tebi. Škaj so tako hiter? Ek se ti upgrada. Jaz to punco skozi zadanem. Koliko že dolgo snema mi dva? 21 minut, to so vek. Ne more me opaziti. A gre končati? Ok, sem da to naredim. Kaki trickshoti.
to je vse za ta video. Vem, da nismo bili tukaj veliko delala, ampak verjemta nam, mi so tako veliko preigrala, tako zabavala smo se. Če želite, naprimer, še tak video kdaj videti, ga lajkite. Se naročite na mene, na MrMim666, njegov kanal bo v opisu videa. Zdaj pa hvala, da ste gledali in peace out.